Kyrwoh belasoi de Kmie Gedwin ke Mildred Kyrwoh harengkat ke HNYF Southeast Sora Circle FKJGP Sora Circle bad UHM Sora Southeast Khasils kala pentep syaboro ginong syong ke tain Sora Pelun bala Pynpdam no Jingïakynduh ulang ke bala bu ban Pynurlong khat artrik naitung arja opsan ya kan Jingïakynduh ulang la bu ban Pynurlong ke hall ke office USM ke hima Sora ke badan hamarai ke pon ban ekran halor ke Jingcha pasumsi ke balaja Sora Police Station mena ke laitrik naitung arja opsan ke Kyrwoh kalong ba ke Jing persengek kadai hadian bagi bor ke an kila Pynurlong ke Jingkwah jungki dak ke bagi ai ke Jing bishar ke bahok berkebasyai ba ke cuka por kila Pynpdam ke berangti halor ke ni ke Jingcha pasumsi na ke Jing pau perthai ke Jingïakynduh syasyo dusmanu samla Gedwin haki pulit ke Sora Police Station lala ban sothu bagi pulit kila Shimkhya ke ni kam perban le mardor ke Jingtoket ke babnia hak bagi lala ban lab ke Jingsha halor ke ni ke Jingïakynduh katkum ke Kyrwoh bala pha du ba bibek sem SP ke East Khasils District khandai trek unai tung arjapsan long bahdian bana kaliang ke Kmie uni samla kalabu de Jing ujor persya ke pulit ke Sora Police Station bagi la syo dusmani khun chongka na kaliang SP ulo betha iba B1 Sweat MPS Subdivisional Police Officer ke Peninsula Civil Subdivision ban le ke Jingtoket halor ke ni ke Jingcha ke Kyrwoh kalong hadin ke Jingiak priang kaifat bala IT khandai trek unai tung arjapsan laweng kam shipori way sub inspector but saungut ki UB constable na ke ke police station bal register mukaddama persya ki kat kem ki kendon ke BNS Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya